Obila mana Mbale kaunti ma Busia ochaka fedha ne japiny Uganda moro mauso yien bungu kendo miwacho ni oselodho omenda maromo siling milion 1.7 koa kuom jokenya moko 10 e bwo jumbe 3 kendo buogo ngimagi. Jokenya go osechwalo ng'ure tesend obila mopogore opogore ka gidwaro mondo mak jalno mapiyo tok kanoweye obila kod omenda aching' maromo siling 15,000. Achijno moseyangi kaka Klisa Hakim mabende osebedo katiyo gi nying jal moro ni Dr. Paul Okelo mawuok e gwengego ne otiyo gi kuonde tudruok manyasani mar mayo jokenya go ka otiyo gi picha Okelo mabende en MCA ma Amukura Central Ward. Okelo wuon ne owuok oko mar chiwo ler e wachno kokwayo obila mondo mi odonjre wachno kendo ratiro yudre ne jopiny. Kwenye mawasiliano kupitia kwa namba yake nikisaidiwa na rafiki. Baada ya mawasiliano ndio nikatambua kwamba sio Dr. Paul Okelo, na wakati hiyo kesi ilifuatiliwa huyo jamaa alikamatwa akawekwa ndani na maafisa wa polisi kutoka Nambale. Alikuwa amenikula 44,000. So nikakuja in person on 22nd June. Kuja nikaenda nikampata, alikuwa anataka 100, nikampea 106, totaling to 150k. Akakula hiyo pesa, kisha vile ameshika pesa akaanza kunitishia maisha, so nikarudi. Nilikuwa nimeibiwa, ng'ombe zangu zilipotea na nikaibiwa na watu. Sasa nikakuja nikapata mtu mwingine, nikakuja Nambale, akanieleza ananiitwa Dr. Okelo. Kumbe huyo mtu hakuwa anaitwa sio Dr. Okelo, alikuwa ni wengine, wakanilagai pesa hapo. Kisa Hakim kutoka Uganda anatumia kulagai wananchi. Na hapo na namba mingi ambayo ameweka kwa WhatsApp groups na Facebook, akitumia majina zangu Dr. Paul Okelo na picha zangu kulagai wananchi.